Kipusa aangua kilio kutemwa na Polo baada ya kupata kazi. Mwiritu umwe ni aririte kiriro gitari muthia arariraga na kigi ni tondu wa gukorwo atetwo ni mundu marari ndogo kana mundurume marari ndogo ba mundurume ucio gukorwo onete wira araugaga atiriri ndarugama nake atari na wira haria onera wira adiga areriru athia getha muthuri ungi. Igwe Kipusa awaomba marafikize wamsaidie kuvunja ndoa ya mubaba aliyemteka Bakunja. Mwiritu umwe nake niaugite niarahoya aratake mamuteithiririe kuhoera mundurume umwe mendugu nake na niahikanitie maramuhoera atiganirie family yake atiganirie mutumia na ciana nigetha maikarage nake. Araugire ndari undu atangika ona guthie kwa andu aria metagwo araguri agaitirwo mbugu nigetha muthuri ucio amwende no gwatuirio ri kurorio tiriri ni wendoi kani besha mwiritu ucio onete no gwatuirio ri kurerikana ni thende Nikasi Sheshe ni hakuhe nawe.